Kani ka Akashwani Shillong ka kubor ban pulia Dau Richmond Karluki. Kimat bakongsan jong ka kubor mentagastep. Ya ka National Legal Services Day laraki hakalengkari henin kesngi. Ki kena pulia ke sekolah North Eastern Hill University kala kentat ban pensange ekajnya ki jongki wada pedeng ke jengkerpat na ulat ke jela. Ka Shillong Lajong Football Club at ka Maulai Sports Club kila job ekajnya kun ka Shillong Premier League bahenin kesngi. Bat kejingnya cycle Manduro 4.0 kelas sedang hatawang ha Arunachal Pradesh. Kakubor kebabnya. Ya ka National Legal Services Day laraki ha kalengkari henin kesngi. Laraki kene kesngi ban kenti we kejing sngoto syapang kikaman bat ban penti kena kejing le hok ya baro kinong shong shnong kam tam kitu ke badang saadien. La ajing tip ye ki briau syapang ki hok ki jongki ki bede bat kikaman. Laban kedau hang ni bahaka kendai terik unai wieng syajar kendai sepak kendai pusan lawan ra ya ka Legal Services Authorities Act da kejing temu ban ai jing yarap aki kaman syaki basa adien. Kebami na kania kadai ka National Legal Services Authority bala seng ha ka santarik una opera ka senem syajar kendai sepak kendai pusan. Ki kena pulih bayaki ha ke sekolah North Eastern Hill University kala kentat bensange ya ka jing syatngan ke jongki wat hapadeng ke jing kerpat nulat ke jela ubadai Chief Rector kene ke sekolah UCH Vijaya Shankar ban pensange no ya ke jing yaki. Kani ke jing yaki da ke syatngan bala penlong da ke Nehu Su bat ke KSU Nehu Unit kala poi ke sengi ke basan henin ke sengi. Ki kena pulih ki dawa badai ban weng no yo Vice Chancellor u Professor PS Shukla bat sawut ki weipat ki he. U Vice Chancellor kena ke sekolah hanen ke sengi sashi sien ula kentui ki kena pulih ki bayaki ban weng no ke jingi hi jongki bat ban wan ke jingi keren. Nrai ki kena pulih ki la kentat ya kene ba ki laong bakim tre ban keren kat ba u Vice Chancellor umpat ihar syuki. Dan lagi kena pulih ke Belapoi Hospital namar ba ka jing syatngan kelakta ya ka jingkot jingkia jongki. Ha Arunachal Pradesh ya kisngi yo jela bat Union Territory ke Uttarakhand, Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Haryana, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Punjab, Tamil Nadu, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Delhi, Lakshadweep bat Puducherry. Larake ha ka Raj Bhavan ha Itanagar henin kesngi. Ha kene ke jengrake ulat ke jela u Lieutenant General Balashong Thaj u KT Parnaik ulong ba kene ke jengrake ka badai shibenta jong ke Ek Bharat Shresht Bharat. Katmu ban penklanya ke mensiem ya teli. Ula penpau ke jengkermen ba kene kanirap iki breu ki ba syakri ha ke jela Arunachal Pradesh. Bakin yo AA na kiriti gidostur jongka bat bakin ra iki jengken mau ki babha. Bon ki breu na kini ki jela barake ki singi yo jela jongki kle shimbenta ha kene ke program ha Itanagar nen ke singi. Ka Shillong Lajong Football Club bat ka Maulai Sports Club kila nang yai le ha ka OC Blue Shillong Premier League ha ki je kon ha ka madan SSA ha Polo First Ground nen ke singi. Ka Maulai Sports Club kala penlia me ka nang kiu Irat Sports Club da argo lakawai. Bat ka Shillong Lajong Football Club kala penlia me ka Renti Football Club dalai golanot. Ka Shillong Lajong Football Club bat ka Maulai Sports Club kila kamai Marshipo Point. Uyo borlang El Lengkoi udai bor mame tong per bat Yohan Benjamin kila pen ki jar na kebenta ka Shillong Lajong. Udon lat dingdo badu arkibor makro kila pen ki jar na kebenta ka Maulai Sports Club kadba walam sok nong klau ula pen ki jar na kebenta ka nang kiu Irat. Kani ko kubor kawan Shapi na ka Akashvani Shillong. Ka Manduro 4.0 ka badai ke jinginya cycle hakilom bajrong tam balatip kum ke enduro mountain biking ka badai ke benta jong ka Asia Enduro Series kelas sedang hatawang ha kejela Arunachal Pradesh. Lakawe alamaya ka henin ke step da UMLA katawang U6G sharing badu brigade commander katawang u brigadier VS Rajput. Bala penlong da katawang Cycling Association rengkat ka jinge trailang bat katena jengok kai pertai ke Arunachal Pradesh. Kamanduro 4.0 kade ke jinge nya cycle higilenti gibe ha ka kenjang ba khat sawajar sauspa put.
Ka jingle kemen Wangala batem shispa teligi ksing kalukut nohnin kasngi ha Chibra Grey Hills balasaki ya bungut kibriau kiblalet petkai. Habakran ha kania ka jingle kemen kumukongsan Regional Director Northeast katanat jengok kai perthai ke Sarkar Pedang u Anil Orau ulero ya ka Wangala Committee kablale shitam ban penne ya kalariti. Ulaong bagi riti kidostor jong kikme kipatamen kilong kibakongsan. Ulong bagat tenat jengok kai perthai kan sa aga jingkersya ne kene kejingle kemen hakis nem kibanwan. Karong katau Amur Falcon arhajar arpusau kablalong ha umroi madan kalakut no hanin kesngi. Ha kabala penlong ru ya kejinge ko Miss bat Mr. Amur Falcon arhajar arpusau. La penlong ya kene karong katau daka Eastern Riboy Tourism and Environment Development rengkat kejinge trelang bat ka Terso Valley Wildlife Protection Society. Ka jingtmu bakongsan jonganie ka rong katau kalong ban pesau tho iki breu ba kin peniap nebu jingma yaki sem Amur Falcon ki bajuwan man lagasnam ha kathan terso bad umru. Kabenta balai jong ka talent identification program bawat igisap jong kisamla ya kabala plia do menteri rangba kejela Meghalaya ukon rat kongkal sangma bad menteri ketenat sports and youth affairs uba Shakliar Warjri kadang yat mentah ki distrik beper kejela. Lakersyane kini ke program da ketenat sports bad youth affairs bala penteri kamyaka daga Meghalaya State Olympic Association ban wat igisap jong ki kena kam tam ha kejingil akai sports ya ki baha pedang hendriu bat khatsan senam karta. Ki reunget Catholic na keleng ki benta jong kejela kinwan poi ha kenong ba shlong mentagasngi naga benta ka Eucharistic procession ka benlong ha ka yeng maneba halat imkra ha shlong. Kani ke procession kan sedang na ke yeng maneba ka Maria kenong erap ki Kristan bat kinyat ke procession bat wan pai biang hakmat jong ka Calvary. Ka Northern Riboy College nin kasngi kalapan kup buram ya ki arpusan ngot ki kena pulie ki bala pendep ya ka Bachelor of Arts ki bedairu ki ban ningkong ban pas graduation na kane ka college. Laseng ya kane ka college ka senam arhajar arpuwei ha umden. UMLA kenong po constituency ubedairu chairman kane ka college uba Meral Bonds ule don lang ha ka jingalang penkup buram ka bedairu kasngi ba penkut ka tayo le kemen kane ka college. Habakran ne kene kejingalang uba Meral Bonds ulai kublei kini ki arpusan ngot bad ulai kejingero ikino hikai ki bla treshitom wadah pedeng ki jingduna ki babon. Ka office jong ke United Nations Human Rights kalaong ba kumbah nyopo nak shispa kilanot hakatma ha Gaza kidai ki kenthei bad ki kena. Ka office jong ke United Nations Human Rights kalapan ram na gabaong bagani kadai kejingpen Kenya ka hok long brio. Na pedang ki kena ki badi kilanot bon naki kidai ki bah pedang san bat khandai snam karta ukle ke United Nations Human Rights u Volker Turk ula penram ki jing penyap ya ki reupat ba ha Bangladesh la pensange ke jingyat ki kali na kesurok ba Dhaka Mymensingh ha ke distrik Gazipur namar baginong tre jeng ki karkhana penmijan ki lakang ya ke kesurok ba bandawa ya ketulap balai benai jengki kaba kimpat yo haduk menta. Kani kalau buat jeng ya ki pat ba nong let nong wan ki ba pendan kam ya kani kesurok. Ki nong tem nong put bapau ki India Ricky Cage bat ka Anushka Shankar kelayo nomination na gebenta ke kusnam Grammy kebahan repuhnyo. Ricky Cage ulayo ya ke kusnam Grammy lalaisian bat ulayo saya kani nomination ba menta na gebenta ke album Break of Dawn. Bat katto ko kubor kalakut akan nega step ke balawan Chapi naga Akashvani Shillong. Haga por prabajeng in esok baga Delhi Station naga benta ke kubor kaktin Hindi kaban buat ke kubor kaktin Pareng haga por prakat san minit. Ngipin kan mawi piginong sngap baha ke por prashteng naga nega station penyo ya ke North East News. Ka por menta kal agenda partat prabaje.